Abagambira mu rukiko rw'abakuru b'amashomero ga primary habwa district ejo urubiro muri town council ya Mitooma kandi urugenderire kuba kwase bigezo bya moka y'umwaka gw'2023 omubashangira amashomero g'abantu buntu gakoze reje kukiraga government kandi ahantu ho kawo aragirira by'ubwegese okorebi n'amashomero igana 21 agarugesitaringira abana b'icyamushanje kandi abana bona barugesitaringira mu district yona n'abane kumina bitanu mukaga na mukaga koze bigezo byabo babiheza kandi rizo batantureze ngabuza zabo. And when you analyze the payment system, you can find that government pays better than those in private. So where is the problem? Inspector of schools, can we benchmark? Amashomero ga government abana binji bakehanditsa gukora mokeji abamwe bakagwa abandi tubagikora abana almost banasanzwe na mukaga bishatishe nana nabagiro mu yu abana 9 na mukaga nabira abayuzuize gukora PRE kunkata bakozere na moka hatubaraye. We are just remaining with only 1 month to do PRE. Netushaba government nguni muje mutwatira nk'abantu ba private akabana butwereza n'abana bihanga n'abana ba government. Amashomero g'abantu buntu muri district ya Mitooma gorekirwe kubana go gasinjire cyumwe omu bigezo bya PRE abo mwaka guhwire kandi gagaruka gabana go gasinga moka y'umwaka ugu amakuru agagasha kwa Ben Muhozi.